Sangtam Baptist Litro Dimapur, Akira Zarati Tam, Tanki Danam Jabat Tapche, Yatron, 2nd February 2025, Pekya, Amawa Ashipalong, Alemba, Zazila Nicolara Atrata, Achora, Dr. Alam Associate Pastor, Atio Tanki Dana, Kutrumba ex Deacon, Amapatike, Kishiki, Sasam Makipa Tapu. Atsachiyu, Yotingla Assistant Professor, Dimapur Government College, Kiku Yusi Dino Litro Koyar, Tanki Namang Channel Reverend Freedom Pastor, Amapa Alinse Channel, Abadong Balinse Melodic Harmony, Amapa Alinse Channel Libisela Women Pastor, surrounded by you, Dr. Alam Associate Pastor, Achanga Tanki Namang Amalonda, Chayang Isa Kyobanomba, Tachir Maguza isa na sarang bagyang Alinse Jola Ki Katansanong, Kishiki Tsasang Makibataku, in number 339.
Government Higher Secondary School Dimapur la ni kichego hajaba khala I patkai la BA kiko B.Ed kiko hajuko na private da atamada muchiya chite primary teacher advertisement ro choja ina tangki dang ko fasting kyo chako exam hajala akong ko tunok niula noklak district poki ka nyang chigo hajada de graduate teacher yo advertisement ro choja tangki dang ko fasting kyo chako hajala sa akong ko tunga yang tungla kang mga I teacher saya cho hajada de adesa na B.Ed kiko ho ठीक TOT 차장 EBRC lungkimla I kang thenge as a trainer of teachers lungpi na kanyang na teacher ka training joya cho hajada de I bigyo choji na ina M.Ed kiko MA kiko net clear sako ko ina muchiya cho hajaka da la I khingo tuzar ka dusro ko hidanyes la ina assistant professor advertisement choro choja under NPSC la adazana administrative yo exam ba lire technical yo exam ba lire hachikyo CESE exam ba lire combined educational service examination assistant professor cho thingdong kona tangkina na fasting chaba I chate first attempt la I akong ba chanyang hila it took me 39 years I turned 39 years today is my birthday Kochenge ilaya banerde. You see, Tare, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Matthew Taro Sarba Asalayo Baza. Nana Akudiba, Zerangba Yang Liko, Api Amasa Yangching, Ko Hiri Atamong, Nari Yo Tsanong, Bayolile. Tuzardi Nirzardi Akiriti, Makinyo. Nalamcho Azam Makinyo, Machinyo. Hiri atamong na yo chanong ba zirang ba na Bible la yo ma do. Seek ye first the kingdom of God. First the door zirang ba yang li ko api amasa yang ching. Ko na hajalang unong. Prayer center la voting o. Pari yu choro lazara chezara jingbom ka lego. Ina bekya vare. Ina ngure. Nar natin kito ning daro cho. I exam la pass anong ba. I hajala exam de balile. I hajala try chaya le. Ara tangki na kusare. Sangtam medi tuzardi nirzardi. Matthew 6:33 za nalam nong la rake. Seek ye first the kingdom of God and everything means everything. Whatever you want will be added to you. Will give to you. Hajeko chanyang nerde haja kadu lamge songere. Anyeula Naglan scenario la lamting wade. Gazetted officers yo statistical reporting wade. Barabasti, Kuima village. Kel Kadula, our gazetted officer, Timaya Milang Lilele. At the present, Kel Kadu, Colony Kadu. Isa Sangdamra isa Yucho. Apum Yordaba, Tia Sangmachi. Gazetted officers. Sangdam Yucho along the Tuzardi, Narli Lego. Isa bari yu che ipanong za adin la kaday pamra narali lego. Dimapur kuima la pamra tuzardi hiri tu za along di lile ba para atong na tap chir ma do. Tuzardi. Gazetted officers kel kadumi isa yu chona machi. Where are we imagine? Hajego chanyang nerde challenge are. Power na makono. Power ade are stage 3 kango. In adimi lamgele IPY la digera chide is a public prosecutor retired tawa Uncle Chelimong Arukula pamde apina yolile. Officers ra adela retired tara karasoji go retired ta zero by. Pamje the sana kano. Nerdu kanongo makamna irede chachi choba in adimi lamgerore. Tuzardi. Isa yu chalong dinner do lile no na makape. Asaula. Ira atazita advertisement la taba exam java clear sa ko in thing there. Assistant professor in Ao tribe. Ao language la assistant professor ngoroba job. Nagaland University M.Ed kiya de. Pero tenye de la PhD kiya le re.
you cho per you cho palu you la research harabai PhD MA kill course lile isa sangdam rati isa yumi yono sharabai paribedi sangdam me ba yono share tawredi January de nakamis na chodare tawredi hinna ko your responsibility le go Natura kang sangdam yu shikanong ba, jama yu ya shikanong ba, na ko ilile. Nam university kadu nakutan na yo university kang song. Tuno we don't have that particular course masarabay. Yes, textbook lile. Tanye at tin euro mi male. E teacher saya de class 4, 5, 6 yo English text sangdam yu yo ki kakap lile re textbook sa namoko kerabay. Instead, Alti kere. Instead, Hindi kere. What is the point? Isa yuhi kata important ni lego. Na atira azira kangye. Sangdam yu masicho. Lili yang mamate. Na leadership sanumina. Perjing de matike no. Perjing de kashabe no. Lang na lang na rafide. Ta sangdam yu mamate. You chobe de kata ya no. Already, in an apa, natural kanja, sangdam yushigaba no na. Culture is a tradition, is a jamayu. Hirimate so non sadale no na. Go in an American encourage hangere. Amayula. Parayucho, mujicho, tingba. Isa yucho, ting mate te. Acknowledgement, congratulations, felicitation. Kose jano khaki eraba isa sangdamra. Newspaper la ting, acknowledgement, NPSC, PhD, SHLC la tingo atusi to per exam jano nera exam jano lima do. Hatula nera kose ba ting na. Result charo in pare you chola with your photo, with so many felicited words haba you chona. Tribe na, family na, young na jano. Ina isa sangdamra jang uji ina temongre. Machimukurale aning se janola. Ko se janola machimukurale. Hakirale. Tuzara kadu kang kode acknowledgement api achievement za recognize harana. Aning se jarna. Tuzara zi atirina. Iyo chona icha lunglang le ang ko api na lamno. Kode isa na ara ako ngucho no acknowledge harna. Hadzada de api Apu apikya abina yucho mai benong. Yucho ni cha lunglang le ang ko na acknowledgement is an ko de charna apina za lam chenong ko society la they will give you back. Isa sangdam isa yucho kada jo do khakero aning se janola. Kada jo do congratulate sano ko se jani do khakero. Chakam chengedina. Let us try to change that. Aning se janola makakeno. Ko se janola makakeno. Amangaula. Charles Spearman intelligence theory katula yobaza. Isa intelligent hija. Factor anya lila. G factor, S factor. G factor means general ability. Ata everyone, we all have the intelligence. Suro de na intelligence has a lire. S factor has the special ability. Na ko I suroba kan isa palu interest kadu palu yolir adazana adi isa abam G factor eding ara S factor kadu lile tuno ara chenge koyer ki pata lang no yamado they are training they are getting trained they are learning more ama isa de kin kagat la kara not yorela isa mayo cheno arna yo cheno tuno arna learn sa gomado we all have one special ability or we might 하자 이사 키로데 차로데 가자 이사나 learn 자는 거네. 주저디 find out your S factor. 내 S factor is 또 what is your special ability 또 하자자는 랑치 고 하자라 police 사고는 하자 이 파놈가 아창가사 이나 주저디데 용여 봐자. Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. Naya goals atza aku set sang na namang mo machie ta set sang. Ko de set sa ba the first step le ha set sang la
Mangut pa set sawa zaza na no kodi step za hazaza karena wapa chichenong. Adaza world youngest chess champion Kukesh Tomaraju. He is 18 years old. He is the present youngest chess champion. I become 11 years later. 11 years would be like class 7. 11 years later, what do you want to become? I want to become the world youngest champion in chess. I've been a yocho. Azaba hadana 11 years la. Ina hadza kangnya lede 18 years la ipago. 18 years la he achieved that goal. He set that goal and he achieved it. Your family friend kadu ahore atula to chakang ajiba kang kela paza wa chakang takula khiale. Ab you am in life the doctor kang yale. Last year class 8 lan MBBS dige ko para. MBBS yo kagap khata pa san khi dige yale atina. Class 8 lan khirba 8 9 10 11 12 5 years advance khiyale. Tuzardi na yo calls the tour. Namakia na yo aims as a chinumba, na yo ambition as a chinumba. Matikeo 12 past habatuna, e MBBS sangeli, e GAE kenon, e technical line, one medical line, one go coaching kyoyajo. Waba competition la kang katu 3 months, 6 months your training keba coaching keba bang. Kang mangala na pare kiparocho la compete sang sakono. Ipanong do. Tuzardi, near Zardi. Na yo calls a two, set sang, had a chinumba, majunga de nanguchi, the kinumbai, makap king. Phones la, reels la, pekape, the pump. Na your phone is the world is in your hand, na your phone na kela lile. In a net exam, just your example, Kaduyono. Guwahati la central liko, atata de la. Emet taming na, sir, your professor na, you can do it, go. Sir, I just finished my exam today. Tomorrow is my exam. How am I going to go? You can do it, go. He trusted me. Chalo, thike. Wako, lang la yapko, exam hall de. Lang, train la yapko, wako, exam hall chiko, yapko. Nya yako, I kick up YouTube la na kiko ina coaching mo wa tu ma ki pa jamale ta YouTube la available net exam how to crack a net exam course iko cho ina kiko wako chako chiramba na mai ba ya ko muche before you try before you practice or before you even try we say I can't do it we say that ila graduate to sago ila government service cheng at the lit to chance male. You didn't even try and say that. In class 12, government higher secondary school like kiche mado, with just class pass mark. Tanya ina madego, matano. In the BA la mi general pass, okay? But ina madego importance lile, BA la first class nguko, MA la first class nguko, MA la first class nguko. And today I'm here. January. Imianta ni de yoko. Ating. Para service ka tumango de na langun ye mangu karama be kan tala cho ina lamgere. Ti ka dunaya sa kamatap. Is chenge service asong ba government service tiramani ka mo ajo ina chenge na repede yuzi sare. Hi cha jo na ma ko. Imate cho na ma. Assistant professor exam jadong yang yami itulab da thangaba mo number yap choba ama yung nya ko tharo bajila kyang choroi thare go kari na ba shangke ka to exam choba ta jirama na mai I chenge tri la nar be de yale try me mataba isana irla matsa thare in a yo choroi seek ye first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Hadza your testimony katurai ina lungtire corner atlan amwa ngucholile. Ko atimin in a PhD kinomba lamyale. Tungche bayale ina. What about you, brothers and sisters? Subject maya mga ta kinotire pamkala katapar ipanong.
Para MBBS kinong ba kang mga advanced prepared saya de isa ate mi tumalampam kang kada isa para iba no kel kadula para 400 gazetted officer lile de isa yucho 300 machi gazetted officer present. I'm talking about present these days. 300 mi machi isa yucho hache ko susardi tayap selina para iba no makap na isa yucho be ko banong ba ner album de kichure makap king ira isa tawra along disa ner duno na makap kina ko na ina tapche lai kang acha chi yu cho ningla na ki kana da yoro de ner makinya na likal cho me bili kamalan bejang acha ka du jana ni cho bili kan la ha chkhuna is album amwa sa song kanyare maso will come to the end of life's journey, and perhaps we'll never meet anymore, till we gather in heaven's bright city, far away on that beautiful shore. If we never meet again this side of heaven, as we struggle through this world and its strife, there's another meeting place somewhere in heaven, by the side of the river of life, where the charming roses bloom forever, and where separations come no more. If
They say that we shall meet by the river, where no storm clouds ever darken the sky. And they say we'll be happy forever and ever in the wonderful sweet by and by. If we never meet again this side of heaven, as we struggle through this world and its strife, there's another meeting place somewhere in heaven, by the side of the river of life, where the charming roses bloom forever, and where separations come no more. If we never meet again this side of heaven, I will meet you on the beautiful shore. I will meet you, oh, I will meet you on the beautiful shore. Azinda chokatu hida kire. Sol ko Israel sa Palestine rete chidanong ila ngala shimakongcho shimakong rongnam licho. Palestine ra akang katu cha ko akang akuba cha Israel ara kala anga katu zeba licho. Khat yang dilana nya katu aningna Goliath Palestine yolana charo Israel kyangchicho. Abina sanyara chatsa kromasucho ko kilana long zangzang manga trorocho ko ashipa la yocho. Abina kyalu ronam pipa Goliath te saki dano wacho. Serang bayu kicho ko yuchicho la serang bana mawachang. Aku diba Samuel ahi tare tangi ar inikibaza anya asang ko yere. Saza jasho kanyang se serang ba ning se na yare. Hiba 1 Samuel chapter 17 laza kiting kalang nana ade kinoza bekamale kiting kalang Israel ko Palestine katacho ngunuwe ko hinyi katacho la Goliath de kala David anya katacho isana UK aching hila linuwe beka asing tirego ina hila UK akika yonong ko hatzalana Chenye isa kunu nindang, isa akizara nindang, tsuzara shamtsura nindang, ko tura nindang, anyichoba kadu nichona wano tankitana na bamsonyere. David abiza Israel Jesse zura. Hiba David hi azara kadu ko hiba David abila ara munira ara akiyamate tano sakole sabaila training jano sakole arala khada chidala vasonomba government service ano sakole lang baba through the vasogona hiba azaba David hila abila physically abita te chicham na matsago tano sakole hatana abila haturuza san yanung badu auna vasoba licho azaba bekya nyamon kadu auna hiba David za tsikona ilang anga kadula Palestine re kala Israel anya nyamu maku hasala chita rotsana chamdana dichoba hasaba makyala za hila Jesse tura ara atera ara asangdashi sapaira
training sagona sol yang chaba poki ara hatsaba khata la cha anga la cha ila la cha ya na ro cha na pamde jesina David sikona David trezaba azar khatu kanyang sina lungkon ramala sanya ya choba kona sikona auna namura anya li chaba khata chidala ro cha la ya le no changela hiba tsunu yunu hipi kona wako nala hiva chang kona yode David trezaba na kanyang sina au yo chongina hatsaba ila angala Palestine re kala Israel khada ngala cha amung shirano amur di shirano suba yumba pikona bacho hatsada de Goliath kai Palestine ra khat yang di balana khatang amala chain kona azingda chola trana lile hatsaba cha Goliath azingda chola isana ko de thina wona abitsa atsinglang 9.5 foot tall fed takuba inch taku ataralang kadang tishing na ikyona David amala ashin sa churbai ko hatadu magona David yo kada chinki ko api tsunora 56.15 kg sa churbai 56.15 kg hatsaba tsunora bigona abina Israel de changchina licho isana ngure hazade hiba David azaraka tu rogona anyazela rogona amu amerika chakona hazaba romangza kamadio mara chona yepsho sano mara anyanya mato srode David na yuaka tu arang china ring na yuchicho ko hazaba Goliath ko ba Goliath na Israel changchina rong sene ite kadanong sene ite chidanong rong gona hatsaba changchina Israel zingrang nyamna hatsurza David Goliath na changchide hiba azaba David na yuchicho ko de hatsaba yuchicho David la seeking la hatsaba yuwa changchiba akang tsirang mababa hatsaba akang tsirang nyamba hatsa David na mako checho ko hatsaba accept masacho hidade David na amor de yorbai hazaso te hazazo Goliath kat yang dibalane kona yocho hiba David na ina hazade kadanyele ko ina wanong ko kadanong twe kona hiba Goliath na isa akang tsirang nyamna isa kyangchiro ina kadanwe ko yode amor na yadicho na azara kade na kadanong kona amona yadicho da abina no ina kadanong kona abina shemasude kalang kona sapairtina sol yang sabade hiba azabana kadanwe koyode sol yang sabana hiba chingi kadaba chingi the armors hazaba chingi za tsunor za yojede hiba David azabata azinda chola yobaza he could not walk abina matra katumi kano makopecho tuno hazaba chingi kadaba chingi za katang amali ko hazaba kadaba chingi za yogona apininda amakono kadu chacho ko David na makobecho hidade hiba sol yang sabana David te yocho you are untrained na hi untrained mado na sapai kadano nindang chingi yogona kadano na training makya hatsago kataba na azara kadu untrained kadu na kataba Goliath na kadano kona hiba sol yang sabani yode hiba David na ina kadanon kona yocho hidade so yang sabana let the Lord be with you tsirang ba na chaling kona yode hiba David na azabana kadanon shemasucho ko abina so yang sabade yocho I sanya rakadu ko I ramala sanya de rangfa kikanying rocho ko hitri abamza ina kocho ina ko choy ko ini hiri zamap se choy hidare ko hibangizara Goliath kai atanon ko du ring na isani nang kyangchi na yaro hibala ina kono ko ina tsirang ba ningla na wakona ina kadanon ko yokona abina hatsaba abikela liba kai abi kela liba gadables liro hatsa pikona abina Goliath yang lang wacho Goliath na abi manyacho nakade
in uzaro reina ban na shuza reina in uzanga tapno. Now fazaro do the twegororo kona Goliath na Philistine na David manyacho. Da David ni dayocho. You came with the javelins, spears, but I came. Kadanu baza tsirang ba ninglana rore. Tsirang ba ninglana nate kadanu rore kona hiba azaba David na Goliath yocho. Isana ko de Latina hiba azaba Goliath David sa abina kadaba chingi bigona you gonna kadanu ba shemasude abina matraka to me makechecho. Isana chanye ba suro isana ko de Tina. Isa ningdang Goliath. Who knows, it may be a competitive exam. NBSC exam sa no sukole, NSSB exam sa no sukole, UBSC exam sa no sukole, departmental exam sa no sukole. Kulaya drudu sa chengi ata kununing dang aternong katu. He exam competitive exam he ina kada koche no kona. Kuno atung na hatsuba atra aringla kansip sa kona mental katula na atila mentally hatsudu kangche kona chengi kuno atung dikale. Goliath roduza hatsiri exam sa Goliath roduza lamrabai ka imaginary nana hatsiri exam lahiba azabaza abi chingi yoso deza kadanu ba chingi yoso deza apina matraka tu mem ko choruza changya hiba sol yang sabana maglai ba sapaiti na ara turatina la kadanu ba hitla they should wear Kadaba chingi kamba wano tsatale ko yorubai. Hatsa kyoba na ngisa atuna na yo degree, na yo qualification, na yo family background sa katao. Hatsa bigo na todano ba competitive ni na wano ba hatsa do makapsore. Training after training, course after course. Kadu na competitive la sa tunu mamado. Net cannot buy, hatsa cannot buy, B.Ed cannot buy, hatsa cannot buy. Course kutsi atong pena. As if like your certificate, hataba degree na nana competitive la pasan do lamberbai go hatu do kyore. I'm not saying he's atmos amatsai go yorba ma ta in yonya bata ture na mi hataba understanding to learn mi hataba understanding go hatla nana bikona na your degree na your family background na your kuki atsa hataba na your political your support atsa lirego ngonwe nguchungunwe kona atompi competitive la wono makabre ta David na hatsiri apam yode abi chingam matrama kechecho kona isana kode when we depend upon our qualification when we depend upon our family background kode hatsa lungtiba nana kode yamasuna David rodusa nana matraka to me kanoma kono amechenedi ta David yocho I'm not going with this armor in hiba nariyo kada chingi bikona ina mavanao ta ina serang banila na vakona ina kada no kona David ni yocho rudza when you stand nano ko de serang banila na vakona competitive exams ano departmental exams ano tutu sanyesla nano ko de vako kada na hasla serang baseno serang banana khalang khandachano isa atsi you children a kadang tizan yogomado seek first the kingdom of God abina serang baza aku tiba abekena hasbatang kida number serang banila na vakona competitive exam lang paba shashoza album abi face aba abeket trabab na aku nguchere marang the same as when you allowed ko de nana serang baza na lang peretaso gona nana hatalaza serang baningla na ko de yakona kadana hasla aku nguno Israel tina araning dang Chingi aching Goliath na yoba chingi sa arasali choma do Israel sa. The same armors, hatsabayo weapons, hatsabayo arayo singtalo lam pabadia apam sa arasali choma do. Yet arana la vokona Goliath sa kada no makocho. Amechinedi. Hatsaba arayo armors kada ba chingi apam sa pampigona Kem yung lang sa tu trase ring se Goliath the kumba ring baza trase ring se pamchomara. Changi ada kuno atong akiamati atong lile degree atong lile background atong lile quality atsa likale ta hatsiri abam bigona kuyong lang na yo degree sa bigona na nakada ba para competitive exam at trase ring se yaramara. Ta nana hatsa bigona serang ba ninglana kona nana tangkita na fasting sa kona nana kode shema suro hasla na ko banguno. Hila amay chinirdi kuno di tur suzardi katweli ro.
Nara kadoi kina mateliro, Sirang Bakani Sejere, Nara Konguba Sirang Bakani Sejere, da Neo degree bigona nana code competitive lavona, has a no code samacochino. Da Sirang Batsa nana akoso gona, Sirang Ba Nilana, nana code woko kadaro, hazala, Sirang Ba nate zeno. Hila, illa angala, hazala, hilan kolanza, Palestine, hilan kolan Israel, Goliath yago David hilayacho Allah hataba Allah ang alaza hatalaza kadacho isanangure. The word Allah gonna hila Bible liba Ella gonna libaza to kala El ataza God El Elohim. In the beginning God created heavens and the earth. Genesis chapter 1 verse 1. Akudiba tsirang bana ninko ali tricho. The word God bata Elohim kala God's the divine God. Tsirangba, Father, Son, Holy Spirit, asante yore. The Il kala has a tsirangba, God, the Father, the Creator. Hilaza L.A. Hatzalaza, Hatzaba, tsirangba liba makia. Tsirangba, the presence of God liba. Ko Ella laza, this is two kala, deperate kona, sindong kadu, sinsi kadulile. Ko Hatzaba, sindong, ko sinsi, tangchina, polona, apipina, asisina. Nitara sutura, ko Hatzabaza, medicinal yo. Sinsi kadulile ko hataba elala licho ko hataba elala David kala Goliath anyeza hasla chida shore ko hiba David azabaza rangma kadula maru kadula sanya yacho hatala na auna tside kanyang sine rogona hiba ela angala abina kadacho isanangure amai chinedi nana competitive nana exam lang baba Chanu Tadeza, where you are standing, Nakadayaro. No, Marula Yaguna, no Kadano Vanoma. No, never. Tahiba Marula Sanya, the owner Ticho, Goiba David Rogona, Hasla Rogona, Haba Alala, Surang Bara Liba Maka, Surang Bara Ahechi Liba Maka, the presence of God Liba Maka, Go Sinsi Assisina, Polona, Hotam Retsubayo Maka, Sinsi is a blessing, a blaze of blessing. Haselaza rogona kadachure. Nana go ina kadanya kalang. Hiba competitive limi yo competitive isa shangla lire. Nana kadanya kalang na hetaba yo marula likona takada. Ta na tsirang baliba makala rogona nana kada. Because the presence of God is going to be with you. Tsirang bara na lang na no sama kadalaza. David na hasela kadalaza abi marula na ma rogona kadachure. Abina auna yocho nyina ro kadachwe akizarati turi yocho ni sarang ture na nate yo baza drugs so yongka yong machamara video game sai na tu sai ya chang ko mayo no mano but the parents ture na atong bi nate wrong listen buchi sarang ba mate tankidanang ko na tu chachiya no mado ture yocho ni ko de David na ture yocho ni cho hasaba maruna na charo na elal Ngalata abina David Goliath sakidana kocho hidade abi Israel na timasuna ning timasuna matecho. Kode na tsirang ba yocho niro tsirang ba lang la rogo na abi your presence la na yago na kadaro nana kode ture yocho niro hidade limina na mateno na trocheno na tikeno akizarati kadang atongde. Hatse gona hiba elala rogo na hatsala kadano hatsala tsirang ba amwano lile hila verse 16 layonle 40 days and night Goliath challenged the people of Israel. Goliath ne nyanya maku Roma maku charogona nyamu yere Roma yere challenge sashogona verse 16 lalile. Go about 40 days to call the tina. It's an Israel 40 years wilderness journey from Egypt to promised land. Jesu Christa abi kode abi tsajacho nyamu yere Roma yere tsajacho. Is an according Noha yo Yukeona, Noha Beka, Noha na Singung Kalaba, Yamoyere, Roma Yere, Sing Rocho, Goliath na Yamoyere, Roma Yere, Changchicho, Challenge Sacho. The 40 days hits a Atombi Bible Atinkala as a testing period. Atata Beka Reza. Testing. Na yuzi. Na your commitment, dedication, Atonchi Baza Tazaba Begaza is a 40 days. Exactly Yamoyere Matano Sokole. Lang baba kare 40 days and night kare 40 days lang baba tsazanurile
Isa akangla na ko de ako ngugona na tingge ka diyo bugona na nangu chino makap na hidade amuko ngunongo na one time attempt fails anongo, two time attempt fails anongo. It's okay. It's a testing period. Nanindang atsazale no. Ko hatsaba atsazala na no ko chino sidale. Isa ngizaradi, isa sandamardi. Atong bi trezalazardi ko ire ture nami mako share bare, mako yire bare. Atong bi exam ka bi ko anya bi ko fail sakale tsuza bi now lame excuse. Kusina lire, hatana lire, hitana lire ko chonon ti kera pai. Political background na sa tusore. Ti lab hito na lire ko na kate na rocho na sa yor pai. Na isa atsi yu chono yo ko mado. Exam asang bi attempt sa asang din na abi government post ko so. Ti na ya ko di machiram arang. Then why not you? May chenudi. Lam ti no stale. It's a testing naning dang. Atsaza kadu sano kole naninda nayutsi nindang atsaza kadu sano sta kono stale hase kono isana haselam tino kapi anyapi attempt sa kono failure la discourage sa hila adesa matoza verse 9 la yole kolai ni yosho the loser will serve the others. Verse 9, the loser will serve the others. Sarana makona arna ako ba sa tikeno, you will become a slave. Na mako khala na go in a competitive exam na mako khala na kadaba officer kano na kadaba atira kano na kadaba launer kano. Obviously you will become a slave. Para may fano mara aki amala aki ko na MA graduate sa ko na hachira wono mi mako rabay nguchiza sa mako rabay. Entrepreneurship, small scales of business mi mako rabay masaje rabay ka at the end of the day eventually na tutsano tula mayor kano mara chanya the shala kuno de akizardi is about a do akonguno or amokonguno na atsakano or na kulirakano choice hila collect ni yocho the loser will become a slave of others na chanya competitive exam long baba entrepreneurship sa sano sukole business small scale of business sano sukole to sa mangche kaduli ko na makam ko I makam no na makam tuardi hida khala na sila ko balino na makoche khala na ki amala ki ko na makala profession attack ko na tula mayo kanu marang you'll become a loser and you're going to serve others hase ko na rong sandamre akizardi atsadi chija akiba amate amala angurati rong long kadong chicheno isana hatsa nothing yobono ko hila adesa verse 40 la he took his staff abina hila yobata abina abisanya chaza picho ko hatsa by staff the biko na tusacho he pick up the smooth stone English Bible smooth stone na lipa long abina long za trochecho hatsa bakala abiyo bekla shepherd's back latza yocho ko abina kadano wacho abina galu bikona hasaba kolate kadano wacho isanungure the word stuff sanya bacha ira sanya ni na chaza to ira nindang ira sanya na chaza this is the stuff hitirang ba yu hila chake ko ne ira lang na re hila chake ko ne hila kiko ne ira tsiyure. The Bible, the Word of God is our staff. He chaka dulile. Hila tampi ko na hila kiko na ira mayurdi yutsire tsinyure ko hatsa chalile. Hiba David na sanya ba chatsa piko na abina kolayate katanang wacho. Amay chenirdi hiba sanya ba cha the living Word of God hi akang sirang you ko hiba nana kiko na hiba cha yutsi ko na hila chaki ko na akang likala nana tsikala nana yutsi kala sirang bana na kang lang kanduchino. This is the living Word of God. Ko hiba hi cha hitsa katang atong de. Amay chenirdi kunudi na exam jade na kide na azina jo kudo be kiro na azina jo kudo memorize saliro na iba azinda chola na yuche na rana na kina nyichiba maleo chuti bekha kode chuti saro ku kirna iro ku kirna itsura arde Bible kinu every morning
Every morning, 1 or 2 chapters, I reckon. 1 chapter, kino, ayana, using the show. Ta isuna, chapter, anya kire. Ko has a chuti beka, school chuti beka. Ko has a kino, after reading the Bible, they have to explain to their mom. Atpa they explain hano. Chanya netu kicho, hasaba text, atpa de ita, iya, hatsa kicho ko, hatsaba azindachula, hatsa tradile, go ina, hatsa gichocho ekona. Every morning reports hano. King go mayore. Suro no, tankidana kano, suro gona, anya Bible, be gona, pamchina pam gona, hatsaba Bible secure. Adela book asama ya kiziale. Esula to azidwalile, abiza apparently milalile, go abiza Bible kinoza. In fact, report la machano, ta kata yung Bible kino. Azara aterza anyalile, anyata, anyanya maku kino, go report no, school chuti peka makino. School peka zala, back passage to select sa gonna memorize asore. Amay chinudi, sirang ba yulana na azadena na chake gona na akan likala, ena long tire. David na staff bigona wakona kada choe grosuna. Sanya ba yo staff job bigona. Ira sanya ra chaza hi. Koi ba bigona David na kada no wachoza abina kochore. Amay chinidi na sanya ko yorba mado. Na pastor kang ko yorba mamado. Ta na tsirang ba yucha chake ko na rambe ko na lang nang ko yorba re. Ko na ko de hatsana na akongono. Hila adis yona lile. Hila yo ba stone. A 5 stone, a smooth stone, abina trobi gona kadano wachur by. The word stone is a hila Hebrew Bible atran lebaze ibin gona le ibin. The word ibin at the father son choruza au atsura ibin au atsura. Go hasabaza abin ibin lungza au atsuruza abio troche kache gona abio peklaza abini ochure. Hatsaba the troyo gona apina wachota. Hatsaba lunza kade trocho. Hatsaba lunza la yomaza the streams of water. Kipo liba yung kilats and the trocho everybody. The streams of water. Hatsaba ngalaza the streams of water. Kipo na yaba. Jisuna yocho. I am the living water. I akang ki. Go serna iba ki yung ro. Aram mahonong. Yoba zatere. Hatsaba kilats na hiba. David na trocho ere. Amachinary. Sirang ba Jesu Christa chana nana hatsaba amwanong sa nana kare. Abilang la nana tsere. Abikila na kamcho nana zanat kona nana troche na naningdang hatsaba lungtana koleta sa sonong madora. The streams of water la na trocho mara. Not in a dry land. Ako sila na binalungta makya. Ta kipuya ba kinala na kachobare. The kipuya ba the chisuna yoko. I'm the living water. Iya kangki. Go hatsaba kangki la na troche. Go nana hatsaba the yung kalang. Nana hatsaba the pi kalang. Namahonong. That serang ba na kalang kandujanong. Go hatsaba lung na nana koche. The word here, the smooth stone gonna translate. Not a rough. Rough stones la akung la sa nana lung trokalang. Hatsaba lung sa rough sano. Ta nana kila na lung sa trokalang. Kila kiyo lung sa la smooth sano. Ko hila David na yobata abina akung la na lung sa matro ta kila na trocho. Kita Krista la na trocho bare. Ko hatsaba sa trocho. Ko hatsana abina akung cho. Krista la na tro. Amechinity azarity. Hatakala sarabana na muwa chano. He buy stuff to sa abina ko de bicho. He buy stuff, the word stuff in the Bible to ko de tina. He buy stuff to na mosana. He buy chana. Israel. Ichemli milana chano de. Red Sea, impossible for the people of Israel to cross the Red Sea. Aran pekude. Ta kode hatsaba staff na abina kilatsa hapcho. Hidade hatsaba Red Sea za anyat divide sacho. Hatsala lang charocho. Hatsaba lang na Israel kuzi choere. When you have a staff in your hand, naning dang napelang lang ya din long sokole. Ta nana hatsaba staff na you struck it. The Lord will open the door for and road for you. Nani na lang kandu jeno, kaki kandu jeno. Hatsaba staff sa satale re. Hatsaba staff mosana bikon Israel yang hode. Kode lung la hapcho. Hida de kicherojo Israel kiyong chore. The staff, it was a shepherd staff. Amachinity. Hiba staff sa kana atongde. Cause my staff sa bikona. Nana lang se kunudi. Na akiamadet na yo tikricha lakina. Sirang bara chatsa nana pi.
Go Hazaba Chaza Bigona Galula Canonina Lungza Nana the streams of water lana tron, not in a dry land. But the streams of water lana Nana ko de trona Hazala Tsirambana Nakan Lang Kanrujano. Go Hazaza Katan Atunde. Dry land Sakana, the stone will be a rough sano, the soft stones kano. Hila Abina Yangu, the shepherd's bag. A sheep troyo chere. What is a shepherd's bag today? Is a chenge your shepherd's bag to know? Is a lasiki, our heart. Nana nguchiba, nana choba, ina choba nguchiba, album se lasiki la rigina, yo burbaiko is an alam chere. Is a your sheep as a lasiki? Ko has about lasiki latza. Tsukoyonko machamara, hiriabam than a yokanam. Hatlaza, tunguno ranana. Da hataba lasiki sheep halaza. Surang bara you, surang bara a yuti, alongti, hatlaza, nayo sheep alaz yoho. Hatakala, hasana na lang no. Sheepa, chenya de kunu azardi, nayo sheep as a two. Nayo sheep alanan to yoro. Machamara yorama, trucks yorama, yunka yorama. Games, mobile phone yorama, nana has to choyoro. Hatsu do none hino mara. Hatse gona nayo sheep has a two. Lamtino son stale. Amachinity is a to lamno laskin stale. You can't do you. Ina lady yore, go yogo sanoscole, mayo kala, nerna tanani. A care material kadu, scientist kadu, katam a care material PhD, science kago abiza. Go abiza, he was traveling one city to another city, 5 hours journey. Go abi flight as a bumgona, abi your next amakira kaduli choidare. Go hasaba amakir kaduli go. That he bangiza told him no kadali le kadan kiko, I've been a leisure time mapamira. He wants to do something. Lao kaduri chonyira muchinyerza. Abizan yocho. Kunda manga to kyopam no teko ichele games kadu sign ocho. He thought do your games mind games kadu sign ocho. I'm not educated. I'm just a farmer. I'm a kira. I'm a kira. Mind game science yo itali in a mayo channel. It's okay, no problem. In another question kadu tini no. Nana malalin che kana. Nana ikan titsa kadu jang. Go nana ide question kadu tini. In a malalin che kana. In a naka haja trejano. That's pretty sounds good, huh? Haja trejano. Malalin che kadu jano mother. It's a fair game. So I'm saying chalo tike. Go yogo. Adila angitsa salpa. Hiba Azaba amakiba zana akiba de yorbai na akota na amaterego na akosande abiniyosho. The distance between the sun and the earth limilana sun nya anya your distance kilometer katoide abine tsakato kichebola sir in a mamate mado chuchu ade amakiba your turn mado hedade kala now your turn then you on there kala kalora kadu azunla kadu de chi mayana kadu no Azun chipakala charo de chi manga gamba charono. Haza tu kalon rode. Chi maya katno, azun chino, chi manga ne charono. I was a matrapchi, lam tirabai. He recollect all the animals. Science do not lam ting yamako share by so. Hi in a mamate, hacha trekichoko. Goram bigo abiza. Ka hazaba animals do de. Sir, in a mamate, sakadu chogo. I don't know. Kaduza hajatere losago, amakibade. Nyakaduza, sing in the losago, hajatere earnsago. Sir, next game. No, I'm sorry, it's okay. Yeah, Masaino. Azardi, Nayoti Kriza Atasano. You may be smart. Serang bar lamlong ta se satale. Na competitive se taduma has a satale. Goliath, the word Goliath kona isana kode kadra yang tila Philistine yuna Goliath tingala is called exile. Exile. Arorina rangna ziba. Arorina rangi zikona na paralimila yoba there's exile go tire. Go hat there's a Goliath. Go iba Goliath as an exile. Every single day, Goliath yamasukona nyanyamaku nakukipede yakona nakangchiale exile.
security na mamazakala Goliath na kutsi adamo exile rang hijino na akemate na yo degree na lamcho apamza rang hijino na pari ayur suralino Goliath will take you kutsi adong linye tsukano yung kano changpe kano na degree adong linye sala hiba Goliath na yo degree za tulamba yo kansono yo le exile hase gona hiba Goliath de kadano za opportunity Christa tatale long tatale the streams of living water la trono tatale stuff lino tatale hidakala nana kocheno hila Goliath na auna Jesse na atute David deza na achanra the youngest Saul yang tabana David deza tuyocho you are undrained Amuna hila azina chula na Amuna na David diyocho you are a shepherd and the Goliath and the Philistine are na David diyocho you are dog uzakan rachano but in the eyes of God David was a warrior in the eyes of God David was a king future king amay chinidi azardi laipam lira kunuti Shar na na tulama yo goyono sa kole. Tur na na kiko na degree sa pass masa goyono sa kole. Na yo shar burn limi na you are good for nothing yono sa kole. But when you have a staff in your hand, but when you have a shepherd's bag in your hand, and when you pick up the stone from the streams of water, the God will see you that you are a warriors, you are a leaders. Don't allow the people to define your life in the future. Let God define your life in your future. Takala na ko ra akira katsano. Saramba yu chirabam saramba na muacha. Ka tang kanyang ring saramba yu arang chis isa tikira ko. Shibelong na liba utility apam de changda kong saramba na natikiba kuki akang ala muacha so. Isa na ki matsanong ta aro na tangkidang na yunakato ang yapichi na kyakona changa na tsinong. At si ko ilan, sarang ba ditang kidang na ying ya chogyo chenyang isa tapchi atamo akong so choning ta. Ako diba sarang ba kyang aning si chanong ko ina tsami ramatsa kang aronong hiba sa de la sa NSSP exam isa tsurati chanirati tutu chaniti atong rungnam na yale at si ko chengilang ila rose chirati mizea nung isa nirazarati hila ta karas maro chebali nung kole si ko ro pamrati ko maro chirati ning dang isa na lamche nung are kiba trabala sarang ba amwanong lisong langkang tuchang ko isa sangdamra tsuzarati ning dang isa na lamche nung ko aronong kang sa hiba shike hiba tapche arangche akom hero de tang kidang na ba shike nolam ro makeda shi sarang man isa tamu moachang ko iba kang ayong isa tsuzarati amwanong la kung no lam atsai kera chasong ko na aning sejo na hiri unati lamche ne tangkinang nang ko na yuka ki kya chana isa speaker tungde yu chorasa na apina yuka ki kya chana zika na arona amin sanong shilam atsada chomachini yare machang na tangkinang na re